ibihe birashobora guhinduka ariko Imana nihinduka. Haleluya. Kumbe rero, kumbe sasa nimba ikintu cyose kama kitu chote gifise igihe cyaco kiko na nyakati zake ni sawa, ni safi, ariko ari Imana lakini kuna yoyo idahindurwa n'ibihe. habadilishwi na nyakati. Bisigura ngo inamaanisha gusenga, kuomba kuguha kugendana, kinakupatia kutembea, nudahinduka kandi ibihe urimo bisanzwe bihinduka. na yule ambaye abadiliki hata nyakati humo ndani zinabadilika. Gusenga, kuomba biguha kubana, binakupatia kuishi pamoja, na ule ambaye hatopima kubadilika, kandi usanzwe uba mu bihe bihinduka. Tena unakutaniwa unaishi kwa nyakati za kubadilika. Mubona hii mwili unayouona kariteguriye impinduka, kanajibandalia mabadiliko, aho kazokunjama, pale ambapo katakunjama. aya menyo ubona, aya meno unayoyaona, n'uyu mugongo ubona, hata huyu mgongo unaouona, wama witegurira impinduka, unakuwa unajiandalia kila nyakati mabadiliko. nubwo bwiza bw'uwo mukobwa ubona, hata huyo uzuri wa huyo binti unayouona, impinduka, unajiandalia mabadiliko. Ujya nyoko, maana ule bibi kera baramubwira ngo uri beautiful, zamani walikuwa namwambia eti ni mzuri zaidi, yararengana bakagira ngo alikuwa anapita wanamfanyia ariko bashoboye kumara indwi yose atumva lakini hivi anaweza kamaliza wiki nzima hasi kubera ibihe, kwa sababu ya nyakati. Ariko Imana, lakini Mungu yacimenya ngo alipita anajua uyu muntu naremanye ibihe bihinduka, uyu mtu ambaye nimeumba na nyakati ya kubadilika, acha niishi ndani yake, nimuoneshe mimi nisiyebadilika. Gusenga rero, kuomba sasa biguha opportunity, binakupatia nyakati yo kubana n'inshuti y'ukuri, ya kuishi na rafiki wa kweli. arenge inshuti yawe yitwa umubiri wawe, anazidi rafiki yako ambaye anaitwa mwili wako, kukuzohinduka, kwa maana utabadilika. iyo abantu bavuga ngo abantu barahinduka, nyakati watu wanasema eti watu wanabadilikaga, rindira nawe mu kimisi imbere, subiri na we siku za mbele. amatama yahindutse, matama atakuwa alibadilika. kanara bakujisha n'inguru kuzo bamaze yazo bari mukecuru. Niyo reality, sasa la realite. Iyo ndiye ukweli. Iyo mama Mary Grace alikuwa araba Mary Grace. Nyakati mama Mary Grace anapomtizama Mary Grace, karakuzi eti kanakoma. Kako kana hindu, kako kanabadilika. Yego. Sawa. Ni evolution. Ni evolution. Après 90 nyuma ya miaka 19 zabakangi ya hindu, atakuwa amebadilika tena. Ni bande bariko barana. Ni wanani. So in this we need prayer. Turakeneye amasengesho. We need communication with the one who will never change. Turakeneye communication numwe atazokwigera ahinduka. No. Biblia iri clear yuko n'abavyeyi bahinduka. Biblia iko wazi hata kama wazazi wanabadilikaga. Jehova Rafa never. Lakini Jehova Rafa hatopimaga kubadilika. Shiri kiganza chawe hejuru. Tia mkono wako. Vuga ngo ndakeneye ubucuti nyabwo. Sema nahitaji urafiki nyakweli. N'umukunzi adahinduka. Na mpenzi asiyobadilika. Aho data na mama batoshika. Pale ambapo baba na mama wajifika. Pale ambapo marafiki hawezi wakaingia. Inshuti yanje yamiri kumwe na. Rafiki yangu wa kweli anakuwa nami. Urino misi turimo. Katika hizi siku tumo ndani. Jehova. Ndemeri bihe. Niumbie nyakati ya kuambatana na wewe. Amen. 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 So mbere ko tuinjira muri prayer reka batusomere kandi. Kabla ya kuingia kwenye maombi, acha watuombe watusomee pia na hapa. Ku murongo wa 4. Igihe cyo kurira n'igihe cyo gutwenga. Eti wakati wa kulia, igihe cyo kurira n'igihe cyo gutwenga, na wakati wa kucheka. Unasoma muri Biblia? Unasoma kwenye Biblia? Yego data. Imani tuwabarere. Mungu atusamee sasa. Twese Imani tuwabarere. Si yote Mungu atusamee. Igihe cyose hageze ko turira. Nyakati zote pakitimia tulie. Abo n'aba daimoni mu izina rya Yesu. Eti hayo ni mapepo kwa jina la Yesu. Ariko igihe cyose hageze ko dutwenga. Lakini kila nyakati ikitimia tucheke. Zongera kutugirira neza. Reka ndakubaza. Acha nikuulize.
Waruzi ko daimoni ishoboye kukuzanira 1 million? Ulikuwa unajua kama pepo inaweza kukuletea 1 million? Okay. Umuntu kanaka Imana imumagariye igikorwa kidasanzwe. Mtu fulani Mungu anamwitia huduma isiyo kawaida. Mungu ikurikira agomba kukijamo. Wiki ijayo anataka kwenda huko. Shetani akabona na indi solution. Shetani anaona kuna jibu nyingine. Anatumana mtu ana mapepo. Akamukubitanga 3 million. Anampiga ka 3 million. N'icyumviro cyo kuzindukira Kampala. Na mafikira ya kuamkia Kampala. Kandi kumugoro bari gusengera umuntu. Tena jioni angeombea mtu. Yaya hawe nani? Alizipewa na nani? Akachariri. Anaimba izongera kutugirira neza inde. No, kutagira notion de temps. Kukota kuwa na notion ya muda. No kumenya yuko ibintu bishoboye kugira ibihe bitanduka. Na kujua kama mtu anaweza kupita katika nyakati tofauti. Abakristo Wakristo ikintu cyose kidufise kwa avantage. Kitu chote kina avantage kwetu. Tuchitichi Imana. Tunakiita cha Mungu. Ikintu cyose tudafise mu avantage. Kitu chote hatuna nacho avantage. Tuchiticha shetani. Tunakiita cha shetani. Kandi Imana ishoboye kurekura ikintu wibaza ko kitarimo avantage. Tena Mungu anaweza akachia kitu kinafanana hakina imo avantage. Kumbe kiraguteguriye avantage. Kumbe kinakuandalia avantage. None igise kiva kwa shetani change kuma. Sasa machungu yanatoka kwa shetani vile au kwa Mungu? Ata igise kiva kwa shetani change kuma. Machungu yanatoka kwa shetani au kwa Mungu? Iyo giheze hakurikira ukuvuka kumwa. Nyakati kinaisha sipanafuata kuzaliwa kwa mtoto. Ariko Imana izanye ikintu cisa n'igise mu buzima. Lakini nyakati Mungu analeta kitu kinafanana na machungu katika maisha. Urayiturira muturira. Unaichoma. Uwazanye ikintu fire. Mwenye alileta hichi kitu moto. Ndamwirukanye ntasubire no kugaruka ngaha fire. Ninamfukuza siongezi tena kurudia hapa moto. Inde. Nani? Abantu benshi basema amaboko mu kanwa kuko bibusimisi yuri kabirukanye Imana muri. Hivi watu wengi wanakaa kimya maana wanamaliza siku wanamfukuza Mungu. Attention, niko natanga revelation. Niko napana revelation. Niko natanga revelation. Niko napana revelation. Gona niko tutazi uko Imana ishoboye kurekura ibihe bisa n'ibitameze neza. Tatizo hatujui kama Mungu anaweza akachia nyakati ambazo wasifanani nzuri. Biblia ivuga ngo hari ibihe byo kurira, that's my Bible. Biblia inasema kuna nyakati za kulia. Kumbe Imana ishoboye kubirekura. Kumbe Mungu anaweza akabiachia. Ego. Ndio. Ego. None mu bantu batanga amafaranga ngaho. Sasa kwa watu wanaopana pesa hapa mu quartier kugira ngo n'abakristo gusa. Wewe unadhani ni wakristo peke yake? Ushobora guhura n'umuislamu akagwa 1 million. Hauwezi ukakutana na muislamu akakupatia milioni. Change na 10 million. Au pia 10 million. Yabaye mwiza kubera ko yagwaye 10 million. Alikuwa mwema tu alikupa 10 million? Hapana. No, yakoze igikorwa kuko yagikoze. Alifanya kazi kama gisi alivyozifanya. Ariko indirimbo zacu, lakini nyimbo zetu z'amashimwe za shukrani tuziririmba iyo ari ikintu twita ciza cyaba. Tunazimba nyakati kuna kitu kinaitwa kizuri kimetokea. Iyo Mana ni nziza. Uyo Mungu ni mwema. Niwe yabikoze. Ndiye alitenda. Na Mungu anajiuliza je, nabikoze sanga? Imani kibaza nimebifanya lini sasa? Alors tumaze kugira kumenya ibihe. Sasa tunapomaliza kujua nyakati, tuzocika inshuti z'amasenge. Tutafanyika marafiki wa maombi. Datwe ninakiri Imana tubabarire jewe na igihe twayirukanye twibaza ngo tuko tiro. Mungu atusamee mimi na wewe nyakati tulimomfukuza tunawazi tunafukuza vingine. Yosina murabona rero gituma dukeneye pray. Unaona sasa kwa nini tunahitaji maombi? Umugabo umwe wana mmoja n'umukozi w'Imana ni mtumishi wa Mungu arasenga Imana akaomba Mungu imuzanire ababayeur amletee wabayeur oza gukorana nawe mu byishengero, wanaweza kuja kutumika naye mu vya kanisa. achaza abantu kanaka bavuye hanze, pakaja watu fulani kutoka nchi za baciye bugufi cyane wanaojishusha sana, banga kuja kujama muri hotel, wakakataa kwenda kulala kwenye hotel, barara iwe wakalala kwake katika nyumba chini zaidi. Nijoro usiku arasenga akaomba, acharota indoto, akaota ndoto abona inzoka iri mu nzu yiwe, eti akaona nyoka iko nyumba yake. Gitondo arabirukana, asubuhi akawafukuza, genda nenda ndiyumvira neza abo twokorana, niko nawaza vizuri tunatumika pamoja, Imana yambujije, ninasikia Mungu amenikataza. haciye imyaka 10 aracakenye no
Panapita miaka 10 angali maskini mpaka leo. Salomon anaitika kupatia mimi ndio kwa 10 years. Miaka 10. Alero araje iwanje. Anakuja kwangu. Arasenga bitego. Akaomba vya kutosha. Ambia yo makuru. Aliponambia hizo habari. Ndavuga mana. Nikasema Mungu wa mbinguni. Turafiruka na tutaziko twafiruka. Tunakufukuza, tujui kama tunakufukuza. Nikanda kuwaza. Acha nikuulize. Ninde yakubwiye ko inzoka zose zisigura shetani mu ndoto? Ni nani alikuambia kama nyoka zote zinatafsiri shetani kwenye ndoto? Ninde yakubwiye ko inzoka zose zisigura shetani mu ndoto? Ni nani alikuambia kama nyoka zote zinamaanisha shetani ndoto? Igihe Abisiraeli bari bidodombe Imana. Nyakati wana wa Israeli walijidogea Mungu. Musa yadugije iki? Musa alipandisha nini? Ha? Inzoka. Nyoka. No, reka rero tugende ku mwami wacu. Acha twende kwa mfalme wetu. Ngo umwana w'umunazoma ni kwa nk'igicapo cha Musa igihe yadugije yango ni mu bugara. Eti mwana wa Mungu atamanikwa kama vile picha ya Musa nyakati alipopandisha nyoka jangwani. Akanyuma nako. Mwisho ni hapo. Ingoni ya Musa. Fimbo ya Musa yahinduka lion. Ilikuwa inageuka simba. Kubera atari kwizera ko Imana yamuzaniye inzoka iza kumiragura ubukene bwose bwari bumaze igihe mu nzu. Kwa nini angeamini kama Mungu alimletea nyoka inakuja kumeza umaskini ulikuwa unamaliza nyakati ndani ya nyumba yake? Murihuta gusigura indoto nk'abandi. Na kimbilia kutafsiri ndoto kama vile mmevisomeanga hivyo.